603 con destino a la ciudad de Cancún, México, que van exclusivamente para el sexto encuentro internacional de clubes centrales de bienestar, abordará la zona de primera clase para que su viaje sea más placentero. Ole, ole. Body, body, body. Ajá. Histórico. Ole, ole. Tommy Yandel. Ole, ole. ¿Quién? Ole, ole. J-Lo. Ole, ole. Baby, the way that I'm working my body can tell that you already like it. I make you lose your cabeza, go loca. Baby, we don't even need any music, 'cause we make the beat when we move it. You know that it's making me hot, hot, hot. We belong to the night, we belong to the music. So let's live in the moment, the freedom, let it get you wild. Let's ignite this fire up. Across the world we take it up. Let me hear you scream it out loud. When I say go, when I say viva, we'll take it low. Let's lose control. When I say go, we'll get it louder. Let's make it blow. Let's lose control. Leader, follow the leader. I wanna see ya. I wanna see ya. Follow the leader. Follow my leader. I wanna see ya. I wanna see ya. Súbela, bájala y ponle bajo, pásala, suéltala, cadera y mueve todo lo que tienes ahí. Síguelo así, que este party no tiene fin. Activado, brinca la casa candela, canta la suela, sunde esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, que mano arriba, no la dejes caer. Seguimos del amanecer, vamos, cógele ritmo, cintura, rodilla al piso, va y pasa lindo. Igual controlándome. Vamos, cógele ritmo, cintura, rodilla al piso, va y pasa lindo. Yo, Luri, lindo. Esto está